Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zongjong te in zawa in chibai kan buk le thau chewa voin hi kumsang hi somni le pathum November ni som le pakhat ani America chuan Palestine Hamas hotele Israel Indona hian Iran in a thlop Lebanon in khwar Hezbollah firfiak polta hi in rollo tura alo vau khan to baka anin rolani chuan a chan let na ana hle donani ti alo soilang towa Israel ka hian Hezbollah ho hian Indona chu an puangam chi alo niin a khriata ma se Indona le boina in rol tak tak anga langtham chi silawin Israel in Gaza le occupied West Bank lampanga rilruin sorbing taka beipui thlak na hakalpui thailo na tur hian an rilru lapeng tur tok velin Lebanon border lamatangin Hezbollah ho hian trum engemazat chu anron ti buaito ani heiwang hian Israel chuan Gaza te West Bank le achevel zongjonga te asipai le ralthum tam tak tirma sela Lebanon border vengtur hian sipai le ralthum engemazat ada reng chu angai tho ani tichuan Lebanese Hezbollah terror group te hian nimin zirtopni tlailam panga khan drone le tanka chiat na anti-tank guided missile mangin handron beita thut maya Israel marlam panga Israeli army position tren khat chu handron kap fuwa hetianga Lebanon border vela Israel sipai ten Hezbollah hotel akatranga beina antona wang hian Israel sipai pali velin liam antuarani India Today chuan voin lama report anpek danin Israeli military te chuan hetianga anti-tank guided missile le drone manga bei antona mun hi Israel marlam panga Lebanon nena aninrina border naivai taka manera munani tin an report ani Israelin chanlet na apengala mase Lebanese Hezbollah terror group tenena in benalian tham athlen ma hian Hezbollah firfiak polte hi in nukdokin in kana hi topsan lailok ani leri ani nimin lama kan video kan ron seituang khan Iran lampang chuan an thurwal pui hrang tele firfiak polta chu hriatirna pein Israel le Palestine Hamas hote Indona hi huam zawzoka chuak mai thei ani tin alo seitowa tuna hian Iran hi direct takin in rollo ma sela Middle East firfiak pol atho pui tele athop te hi Israelin Hamas hote abeina konga hian liantham vialo ma sela harsatna engengemo thlen tule noksak antlingta ani Israel hian international pressure adong lian tiala Palestinian civil miten Gaza nunna anchanhem tolutuk hi titlem deu tule beipui hathlak dan chu civil mi nunna chante anom lo theidan turonga kalpui turin norna anasahle towa Israel thlop tulian ber United States of America ngai poin Israel nena hian Palestinian civil mite venghim tura ngenna alo nei photo thin ani mase Gaza civil miten nunna hanchana hian Israel thilti nilo tam tak kaomnin halanga voin November ni som pakhat jing lampanga khan the Hurricane report anpek dan chuan tukin jing mataka khan Israeli Defense Force tachuan Gaza City Sifa Hospital chuan bei atokani ti report andonga Palestine Hamas hotele Palestine media hrang baka WHO ngai poin Gaza City Sifa Hospital hi Israel airstrike 10 han bayani tin anpu ani mase Israeli radar te chuan Sifa Hospital bei ani dan hi anlo manveka amma hospital bei ani truma Hamas hoten Israel thiltianga anpuang thokhan Gaza City hian athlengani ti anpuang zara Hamas firfiak polte hian Gaza Strip chunga tangin Sifa Hospital hi nizandariat le minute somli paruk vela khan an kapa IDF operational system 10 uluk taka an exam nuwa Hamas ho hian IDF ground troops 10 operation anai na mun ronka antuma mase rocket hi akal sualawangin anmani rocket ngai mangin Sifa Hospital Gaza City mi hi ankap futa ani hetilai hian French President Emmanuel Macron chuan BBC interview hanaina Israelin bom manga Gaza abeina hi topsan se kaduhlea no pangte kumu patak tak pitarle putarte bom surkara hian hanoma chuwangin Israelin bom manga Gaza beina hi topsan turanor hi kaduni ati
heti rol hian Israel hian ama inveng him tur hian dikna anaya nausen le Peter le putar te bompua ka wanga nunna anchanero hi chu ngaidam thailo thilani atibok BBC chuan ramdang hruaitu ten ithil sai hi han pompui cha han trompui cha iringem tia han zona chu French President Emmanuel Macron chuan ka soyom ziaber chu Israel hian in ka haina pomphot sela ti chuan civil mi poisoilo ten han torna tur hi ti ziaom ani thaina turin humanitarian corridor hi hongin rang takin Gaza civil mi om te hi rang takin thiar chuani se kadua chuchuram tang hruaitu te po hian andu karinga US le UK ngai po hian min trompui thei ka bei sayani ati French President Emmanuel Macron an het hu hasai chungchanga hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nen in biak na anai zui ngala Israel Prime Minister hian Palestine mi puitatan hian mun him safe zone kan siam saka Indona mun combat zone atang hian civil mi te chu chulai mun ronpan tur chuan tumtam tak kan kautoa Israel hi Hamas le ISIS firfiak polang kan nilawa Hamas hokara hian Islam sakhaw zuitu zinga firfiak pol chak tak mai ISIS hote anin rola Hamas le ISIS hote hian mei chia le no pangte Peter le putar te Israel khole tuita chu tun thleng hian an la hreng batranga school te mosque te hospital zongjong te chu terror ho headquarters sa achang zo vek toa Hamas le ISIS ho te hian crime hi an pom jam zoka voina hian Hamas le ISIS ho hian Gaza kantan har satna an siama masenak tu ka hian eng thil nge lo thleng do ni hrelawa Paris khopuya te New York khopuya te le khovel mun hranga hian heng Hamas le ISIS ho te wang hian engdan bo chet na hlom le lian tham nge lo thleng le don ti hi engma hriat lok ani lawa world leaders zongjong te hian Israel ni lawin Hamas le ISIS ho te hi indem tur chu ani zokani ati heti lai hian Reuters news agency chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu thusoi nem nge na hi anti chuak ani deu bera an report danin London khopuya pro-Palestinian ten rally annaya police ten tear gas nen nasatakin hanbeya mase police te hi tharum thoin hanbei let ani voin khan London khopui chunga ringot po police officer sangni chungjat mai chu tir chua ania pro-Palestinian march London khopui chunga hian voin hi trumthum annei na anitoa atira chuan monom takin protest hi ankalpuya mase bauruak aso sang tual tuala London police telaka tharum thoa in beina hanchok choka heiwang hian Mizo Velman anitoa UK Prime Minister Rishi Sunak chuan UK chuan Hamas ho te hi terrorist organization a puangin Britain rampum puya hian ben ania chuwang chuan anmani thlop zonga aurol le anmani thlopna thuziak placard kan zongjong po akhapani tin asoilang bok US lampanga po New York khopui lampanga pro-Palestinian demonstrator telaka US chuan harsatna hatok meka New York Times chu bias taka Israel le Palestinian te Indona chungchanga hian thuchua thinanga puin pro-Palestinian demonstrator te hian New York Times building chu anbai thut maya New York Times building hi chungril tak chu anlu chil manlawa mase aluna vela hian thil tam tak anti chia dar thalanga te thisen akai nei nuaibok ani hetila hian Gaza Strip lampanga tangin Israel lam hoin rocket anlakap chokrang the Harachian report anpek dan chuan rocket siren hi Gaza border bulloka kibbutz kisufim muna rocket hi Hamas ho te hian ankap lut ani Israel sipai te point Gaza anbai puithlak na kalmet chu cholsan lovin anla chunjom zela hetilai hian Iranian President Ibrahim Raisi kai khroinan huaya Saudi Arabia khopui Riyadh Muslim ramhrang khruaitu tele Muslim leader te intokhom na summit anai dona heta hian Israel le Gaza intona chungchang hi soiho ani dona ni tin Iran announces chuan an reporta voin chama darsom pakhat le minute somli panga vela khan he samita teltur hian Iran President Ibrahim Raisi chuan Iran leilung chua sanin Muslim leaders ten summit anai natur Saudi Arabia lampan hian athok chuak toni tin han report ani
มุสลิมรำhrangte hian an sakhaw biak pui Palestine hote tranpui tura chet chua hi an tumnia hriat ania Reuters News Agency an report danin Saudi Arabia chuan hein biakna summit hi hunrai tak chung nei ani don lova mase aksonero chu aumdon ani ati tuntruma Iran President Ibrahim Raisi jinchuak tur hi an la thutak hlea Muslim ho sakhole khabuthiang lim Quran te an fop vongvonga summit an nei na hmuna hian chiar chua ani don boka heiwang hian Muslim hrangte hian Israel ka hian Indona thiang hlim han puang don nge nia engthil ber nge hanrel don ti hi khovelin han ngai ven tahle ani mitam zo grindana chuan Middle East sa firfiak pol chi hrangte inrol tirin anmani direct taka inrol silo hian Israel tana chiatna rapthlak tak thlentir tur hian an firfiak pol te man tangkai an tumnia an hriat thu an soilang bok Summit nei hun chung tur hi hun rei tak ani don lawani ti soilok ani wangin Palestine firfiak pol Hamas hote hi Israel laka chan man ngei antum don ni in alang boka ti chuan he summit hi hmanhmawh thlak takin ko anita ani Israel le Hamas hote Gaza City chunga nasa takin ani nuai meka voin lama po hian Gaza City chung hi Indona muala achang chho meka khopui chunga building ropui le lian tak ta chu Israel sipai te thlen chena pianga hian thlipui na takin anuaya asoprep nuang main building te chu atlu cheram ruma diharat chuan report anpek danin IDF te chuan Gaza City chunga hian Hamas commando outpost som pakhat lai mai chu an chu saka an control na nuaya an da toni antia Gaza City a mipui te mangang le thabar takin anoma heti lai hian Israel mipui te po lungai na thuk tak nain an mi le sa tang mek te an chung te Hamas soten an hrang mek te chu engen din munti ngai tuin lungai takin anom ve mek boka hetiang kara hian chole chou ngam le ngam Israel le Hamas firfiak pol te chu nasa takin Gaza City a hian anin nuai mek ka world leader hrangten Israel nena an ngen na te US ngai poin angen na po Israel hian abeng contact chiam rilo ani heti lai hian Lebanon border atangin Lebanese firfiak pol Hezbollah hoten Israel rambung thren marlampang anron bewang khan IDF te chuan dim doi na naimi alawin Lebanon ramchunga January river le ache vela tukin jing lampang atang khan air strike lian tham tak anaya thil tam tak anwa chuchia IDF Air Force te hi tukin jing khan anwalu thuk lea Israel nena hanin drina marlam pang border atanga tein kilometer somli vel zeta thuka anvalut ani Israel sarkar hian hrangten anbai sayanga Gaza tranga in nu domo in ka haina lamchu anla hoite chiam lawa voina po hian diharet chuan Israel war cabinet chuan Gaza City a beipuan thlak chunjom zeldan turle Gaza marlam panga beipui thlak na kalpui zeldan tur chungchanga hian in ronkhom na nain meeting an nei ve mek bok ani Israeli senior official pakhat chuan The Wall Street Journal nena report apek danin tuna hian Al Shifa Hospital hi him takin da alani meka Israel sipai ta chuan hual betin beimei thai turin hanin ralring rang toa mase Al Shifa Hospital noya hian an mi man te Israel mi an thren be mek ta chu an da nia an hriat thu asai chuaka heiwang hian Al Shifa Hospital le Gaza City chunga mun poimo dang te chu beiri lawin khopui chunga Hamas hote activity omna piang chu bei alani rini ati The Guardian chuan report anpek danin Israeli air strike an nei wangin Palestine mi puizinga nunna chan somni le pahni anoma mi sangtam takin liam hantur to boka Hamas militant thotele Israel in beina hian Palestine mi puitele Israel mi puiten nasa takin hantur toni antibok voin chanhudar khatvela khan The Times of Israel chuan Lebanon border lamatranga beina ommai thaidin huna andinga Israel marlampang Lebanon nen hanin rina border atanga nai tak taun thren khatba ka Kiryat Shemona city vela te Galilee khochuan chunglampanga te drone manga beina antok mai thayani ti hriat tirnan alam ari roya
heti lai hian helai chevel bok margaliat muna rocket manga beina antok mai thaini ti hriat tirna rocket siren ti rik ani boka Israel marlampang Lebanon ramrin nayaom hrangte chu anral khel ta hle bok ani chanchin kan buat sailai hian Saudi Arabia summit an nei kha tran ani towa The Times of Israel chuan report anpek danin Arab leaders tele Iran President Ibrahim Raisi te Islam sakhaw zuitu hrang intel khomna Arab League member ramte Organization of Islamic Cooperation Zuitu tachu he meeting a hian antela chanchin kan buat sailai hian an thochhuak hi kan hraman tari lo ani voin chanu dar khatle achan ve apel nu dewa khan Al Jazeera in live update anai dan chuan Gaza City a Al Shifa hospital hi Israel intelligence tachuan Hamas headquarter poimo tak pakhat an nuai hian a omnia an hriat awangle helai mun hi Hamas houten control room an nei na mun ki poimo tak mai ania an hriat awangin Al Shifa hospital chevela hian nizan lama khan tuipui hrangte khomwala hrangte le van boruak hrangte in nasatakin hanron beya Al Shifa hospital chungom journalist Mustafa Sarsour chuan Al Shifa hospital chunga hian journalist chau kanom toni atia helai area vela hian drone athok kwal renga chungte chuan han target chu mi chazau anom chuan han kap zui zela medical complex hospital compound chungle pon lampanga te hian heng drone te hi an thokwal ranga chungko pakhat chuan helai mun hi chua san antuma an kal chuamek lain mase hospital luna main gate hi an pelmain an vai hian heng drone mangte hian thavek an ni tin a report bok mase Israel lampang chuan Al Shifa hospital nuai hian Hamas firfiak polte hian headquarter tana mangin mun hranga Hamas hote an control room poimo tak mai han neya haiwang hian hospital panna kongpui chu nasatakin ti chiat ani towa he hospital hi hunrei tak chung hual be ani towa civil meet ten nasataka an torna thlen thaiwangin hospital nuaya Hamas headquarter si Israeli ground troops tachuan anlalu chinlo mai chawani tin an report ve thung The Guardian tele Khovel media hrang ten report anpek danin Al Shifa hospital a hian Al Jazeera in han report ang hian journalist chau chu anam lo chianga achunga hian civil mi tam tak Hamas hoten in phenna tana an man tur ta chu an da khoma hospital chunga hian civilian tam tak anuma wangin Israel hian abaidu rilawani anti The Guardian le The Haaretz report anpek dan chuan Al Shifa hospital Israel sipai ten an hual mek lai hian Gaza City mundanga Hamas ho mun puite nasataka chut chiat ania voina Gaza City a Indona rapthlak tak ania Palestinian Hamas ho tele Israel indau hi ani samthum parukna ani towa Palestinian Hamas hote hian Israel sipai ground troops te hi angam taklo ema wangin Gaza City po hi an kutatrangin hunrei lo tea Israel hian achu saktheidon ni in ahriata Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza hi kanlak fela in dona atop huna Israel sipai te roral na nuaya omri donani atia heti lai hian Iran President ani matang tua Israel hi khowela tanga nuai bovek duhtu Iran President Ibrahim Raisi chuan Indona lianjok le huamzau jok hi achhuak ngai tura ngai thei turin tongka anai leta Al Jazeera in report anpek dan chuan tuna chuan Gaza hi thua Indona mun ani talawa ataka chet chuana action atultani atia voin hi Islamic countries Islam sakhaw betu hrangte kan unity ti chaka kanin lungrol na tana hun poimo tak chu ani tani ati hetiang ani tak nuai wang hian Israel le Hamas hote Indona kara hian Islam ramdang te inrol ngai turin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Islam sakhaw zuitu hrang te chu fui porin he Indona hian Zionist ten Islam sakhaw zuitu mipui tam tak te chunga nun ronarap thak tak anlan tir hi titop tura ke ronpen chuak thau turin kasom chauni atia tichuan hethu bozui hian Iran President Ibrahim Raisi Israel hoemem tu chuan Islam sakhaw zuitu hrangtele Islam organization lian tak taka an hroi tu te
inhmuhkhawm na summit hi ahoi hot tabok ani ti chuan hetiang kara hian Israel sipai ta chuan Gaza City hi lak mai tumin anlu chila Hamas ho hun pui tam tak anti chet saktoa an headquarter poimo tak nia an hriat Al Shifa Hospital chu an hual betmek bok ani ti chuan Indona an tran tiratranga Palestinian nunna chan homto zongjong hi Palestine Health Ministry lamin report an pek dan chuan mi singkhat sangkhat vel ani towa Israel hian mithizat hi revise ennon na anaya ama khan mi sangkhat zalivel nunna chan to anga soi ania mase Israelin mithizat hi uluk taka anjir chiana anchut non le nuwa Indona wanga nunna chan zat hi tlema tlaniam hratin mi sangkhat zani vel ani tin Israeli Foreign Ministry chuan anpungzar ani ole khati zong kha tuntumatana report kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu zong te video te milo share dar saka kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan sombok cheu ani ti chuan lo nen kol thaula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia